Ini jeng kaitam bisi Khwlaikha sana tangkai. Ini visit khaimani hingkai sini o financial year ni biap fund jeta MLA fund hingtongmani oboni rang bai ungko jeng community hall chikonsa khai kaisa kani bisi orona kaisa ke dio reserve bisi kaisa ke masli marak para ni tong ajaka borok agi ni simi sanmani hingkai masli bazaro hingkai cremation center borok soknani borok hingkai jaga rok kring lai digana ma soklai aboni bagai kaisa permanent abon bagai bo jaga thainale mani to thamjagano ungko thangka visit khaika borok local rok jaga confirm khaika hingkai MLA fund baki apno khaine getai kaisa hingkai jeng ungko naikha lama jeta 2023 jepro ang elected ngi phaika apurni simi chaitokmani hoyto department ni fund kaya hoyto কোনো একটা জঞ্জাল টঙ্গি মাখনা তাইবেসা তাকলাই ফানং সিটং হুনি তাকলাই গোটাইসা প্রপোজাল রুই এস্টিমেট খাইবি তাইবেসা কতালকে সাবমিট খাইনান বাগে আবো ভিজিট খাইনি